Asante. Thank you. Thank you. Haya. Tafadhali tuketi. Tafadhali tuketi. Asante, thank you. Thank you. Thank you. Ihurukite Mheshimiwa wa Maua Geye ishare la mwathani agocwo Mwathani agocwo ringi. Happy New Year. Muri oku andu aitu no mwiyumiriirie ona ciathira kara ona muturire warituha aitu wa kairitu. Bishop na family ya ciana ici nyina wa Gachagua twoka na Gacibu kugiria ciari ya maithori na ndo ikura riri ni undu wa ciana ici citu mahua maitu ma ruriri ndoka tondu ici ni ciana ciakwa cia ruriri na ona ni ne ngwirirwo tondu nyumba ino itu turageria kumiaramia tondu mwikite ure mugikwiyekaga umwe witu akuirirwe na kiriro ithuothe tugoka na Gacibu tukamagiria maithori aria murehete mahoya muci uyu aria murehete ruku aria murehete mucumari aria mukite kuririthia family ino ndamucokeria ngatho ucio niguo mutugo witu na ni mutugo mwega ati hindi ciothe muci wina kiriro ithuothe tugoka kuo tukanyitanira na andu acio meku. Aciari ciana ici ndimwire pole ni njue ni undu muritu muno na wina ruo muno mwe hinya ona kuri kuritwo uguo Ngai ari gitini na ndimwire mutikamake gutiri mbure takiaga na Ngai uri ramuhete ciana ici no ari murathima na ciana ingi na mwiyumiririe tuoka tondu ciana ici ni citu tutinoka tondu muciu we na igweta kana ni muci wa itonga tuoka tondu ni andu ta ithui ni kiumbe kia Ngai na ni muno ndoka ni undu wa ruriri rwitu tondu haria hothe ruriri rwitu ruri ni no magida maundu maria marathii na mbere na riri ni iringa inene muno he nyumba itu koguo toka andu a kuigo kumwira poleni na ni mwikite wega ni guka kumiriria muci uyu na aciari ndimwire ringi pole na nitukumuhoera na nituguthie na mbere na kunyitanirira. Mimi nafurahi sana kufika hapa. Naona polisi wamejaa hapa na ni mzuri. Kama wamekuja kuweka amani. Kwa sababu hiyo ndio kazi ya polisi. Polisi wanatakiwa kuweka amani. Siku ya Jumamosi tulikuwa Nyandarua. Polisi wamejaa pale. Lakini hawaku wamekuja kuweka amani. Walikuja kuchafua nini? Inspector wa polisi anachukua tear gas, anapatia askari mwingine yako na nguo ya raia, anatupia sisi. Na ni polisi. Wale wanatakiwa kuweka amani ndio wenye kuvunja nini? Na siku hiyo hiyo huyo mtu alishikwa na raia. Kwanza akanyoroshwa vizuri sana. Si ndio? Sasa akapatiwa polisi washitaki yeye. The same night Inspector General Police akasema waachiliwe. This is the only country in the world where police, instead of stopping violence, are the ones who are unleashing violence to innocent people. It is a shame. Is it not a shame? It's a shame, Bwana Douglas Kanja, the Inspector General of Police. The police world over, their work is to keep peace, is to make sure there is no violence, is to deal with violent people. But in Kenya,
police are the ones who are unleashing violence to innocent people. And then when people make a citizen arrest, wakamshika wananchi kwa sababu wamepewa kipawa hiyo na sheria, Inspector General amesema waachiliwe aende nyumbani. The other day walituma watu kupiga sisi Limuru na mapanga na chuma watuue. Hizo picha ziko kwa magazeti, kwa mtandao. Mwezi moja umeisha, hakuna mtu ameshikwa. And that is why sasa polisi kitengo imekuwa pale, a special unit outside the command of the Inspector General. Kazi yao ni kushika vijana, kuteka hao nyara. Abductions are being done by police. Police are supposed to protect life and property, not to turn against citizens. Sasa nimeona Inspector General Police ameitwa pale kotini aende aeleze, amekataa kufika. Na hata akifika anasema hajui ati si polisi wanafanya hii kazi. Sisi nauliza kama wewe hujui na ndio Inspector General Police who is supposed to protect the lives of the people of Kenya, then you have no business being in office. Si ndio? Kama bwana Kaja unasema polisi are not the ones doing the abductions, and you don't seem to know who is doing it, and you are not able to stop it, you have no business being the Inspector General of Police. Na mimi nikushauri wewe, kwa sababu ni mtu ya nyumbani, wewe bwana Kaja unatumika vibaya. Your predecessor Japheth Kome, mtoto wetu kutoka pale Meru, alitumiwa vibaya wakati ya Gen Z. Akatumia nguvu kuua watoto, kelele ilipozidi akakuwa sacrifice. Akaitwa na rais, akaambiwa jiuzuru, akajiuzuru, akaenda nyumbani. Bwana Douglas Kaja, you are being set for the same. What will happen? Na mtaniambia. Wewe utaambiwa useme hakuna abductions, hakuna nini ifanyike, kelele ikiwa mingi vile iko, utaitwa uambiwe andika barua uende wapi? It is up to you now to be a man and speak out. Now these abductions are being done outside the police command. Na mimi nimesema juzi iko mtu anaitwa Abel, ambaye he is a cousin to a very top, wanakoroga na watu ya media, wanalete Abel mwingine sisi. That is not the Abel. Yule Abel tunamjua na tutamtaja, and he is a cousin. So president mwenyewe ameongea on Friday, akasema atakomea. Is Tuesday. An order and a word from the president is like law. President akisema kitu you have the authority as president. So when you speak as president and your orders are not obeyed, what are the people of Kenya supposed to think? Lakini mimi nashuku, I have very serious concern ya kwamba labda hiyo watoto wanakosa kuachiliwa kwa sababu labda waliuawa. Na tunasema hata kama mliwaua simpatie wazazi yao. Yeah. If the president spoke on Friday to an end, 4 days later nothing happened, what are the people of Kenya supposed to conclude? So trying to run away from the real issue and trying to divert attention from the abductions. Nimeona hapo viongozi wale wabunge, the majority and the minority, wakiongea casually and trivializing the whole issue of abductions without any feeling towards the parents and the relatives and the people of Kenya, just to please the president. Wanaongea tu hapo sarakasi.
Nimeona wengine wakisema hata sisi ati hatutakiwi kusema chochote, sisi ati tuko chini, hatuna ati MCA sijui nini. Let me advise you, my friends, about leadership, because you don't seem to know. There are different kinds of leadership. There is a positional leadership. You exercise leadership by virtue of the position that you hold. And that is what the president and you people are doing. There is something we call traditional leadership. Hiyo ni ile wazee wetu wa Kenya wanatoa leadership kwa sababu wamepewa traditional leadership. Kuna ingine inaitwa charismatic leadership. Ile ilikuwa ya Jomo Kenyatta. You just have charisma na unakuwa ni kiongozi. There is another one and the most effective. It is called functional leadership. You don't need a position. Na hiyo ndio leadership ya Rigathi Gachagua. We are leaders by function. Na kama sisi si viongozi, mbona mna shida mkitupinga kila siku? Why are you bothered with us? Chochote, but you are discussing us from morning to evening. All government bloggers wanaongea juu yetu. Kila kiongozi let me say, niseme kitu kimoja. Sisi hatuna shida na mtu yeyote. Sisi tunauliza haki na ukweli. Na tunataka Wakenya waongozwe na njia ya cheated. Na watu wa Kenya ni watu werevu sana. Wewe unaweza ongea pale uende udanganye wa bunge, lakini wa Kenya kuwadanganya ni kazi ngumu sana. You cannot cheat them. They know. Mama wamebahasha kati huo. Na mimi nimekosana na hao watu kwa sababu hao wanaleta uongozi ya uongo na mimi nataka tulete uongozi ya ukweli. Madawa kwa hospitali na watoto wasome. That is hii mambo ya chanjo mnalazimishia watu. Manyumba mnalazimisha. Mambo ya shift mnalazimisha. Kama kitu ni mzuri kwa nini unalazimisha? Are you forcing people? If something is good, why do you have to force it down on the throat of the... Tungeuliza rais to live up to your words last Friday. Make sure Mr. Released to their parents to spend the new year with them. If they have been killed, then give them. But you cannot, people cannot stay in suspense. And then you get leaders, court poets and masters of platitude to mock the people of Kenya about abductions, talking so casually about it like it's a joke. Na watu pale napiga makofi. Na ndio hiyo maneno mimi ilinishida. Hiyo ya kuwa kwaya ya praise and worship. Hiyo mimi nilishindwa na hiyo. Na mnisamehe. Mimi ni mtu ya kusema ukweli na kusema vile maneno iko. Kati kwa ndo ito. Nitwe kile mahitia. Na muodekere. Wewe kama mahitia ti uru ndo wegada. Nidirathi kile tutigiari ya rucio no ngija twibanga wega tondu nyumba tutingihanyukira tondu tutikwenda gwika mahitia rita ria keri. Biashara atongoria niguo ndio arutire thigo kwenda mbere no tutana rikia Januari maria mothe mukunjira ni ngamwira ta nyumba kuria tukorora. Mwe tayari? Na tayari maoni marajoete manini maajira atiriri ngithikangiriria. Ate aru batuite matua maritu muno. Na ndamwirire mwarakara muki
na mutikarie wayukirwo kanywa mai wayukirwo muno makirio kaina kiri niguo mureka ira ciritwo muno riri andu makinjira riu mundu agacagua yurage kiaga tutigacokia kana hara iyo niguo murauga andu akoigo angi makanjira gwi makanjira ithuĩ twĩgũtahĩka Gĩkũyũ tũtirĩaga kĩ inyuĩ nĩ mũrĩaga matahĩko andũ akoigo nĩ mũgũrĩa matahĩko nĩ mũtahĩkĩte kana mũtitahĩkĩte rĩu no ndĩragĩthiĩ ngĩoyaga mawoni angĩ makanjĩra rĩngĩ yurage kĩaga watũtwarithia ũhiki na ngari yene twakinya rũĩ tũkĩrwo twĩke atĩa caria ngari itũ ya gũthiĩ ũhiki itũ twĩna robubuku iyo noguo murauga koguo ndirathiĩ ngĩoyaga mawoni no wĩra ũrĩa ũgũkorwo ũrĩ mũritũ wa haraka mũno na wa bata nĩ atongoria arĩa mũgũthura tondũ tũrekorire irima rĩrĩ nĩ gũkorwo na kunyanĩria rũrĩrĩ nĩguo andũ marahagĩra nda ciao andũ moire hakiri ciao makĩnengera William Ruto amakuĩre andũ ati angĩtĩrwo 100,000 ona nwendie nyina nĩguo andũ acio wĩrora mũgakorwo naguo wa mbere ona tũtanandirwo na andũ acio angĩ andũ acio othe tũkũnia tu andũ a gũkunyanĩra rũrĩrĩ acio nĩo mũkamba gũthambia nĩguo gwathambia nĩguo moĩ kana mũtimoĩ nĩguo moĩ kana mũtimoĩ acio nĩo ũgwati mũnene mũno he nyũmba ĩno itũ tondu ona nginya hindi ya muthungu wiyathi wacereirwo ni undu wa ngati na kamatimu na komerera na kuda ngutume kwanza kuda ngutume ni kindu kiuru muno ine ti kindu kiuru kuda ngutume riu inyuĩ mumenye kagogo mwakona mukauga kau kaugererio wa maua nege tungati uyu wa maua ndangendia rũrĩrĩ nda yake no korwo wa maua rendaga 20 bilioni seneta wanyu gwĩtwo Nyũnyũtũ nĩ gĩtungati na nĩ tũkwenda anyitĩrĩrwo katiguo MCA ũyũ gwĩtwo Mwangi wa M-Pesa nĩ gĩtungati Nĩakũnjitĩrĩrwo ona kairĩtu gaka karokire ndĩragathikĩrĩria getagwo Wambũi wa Nyũtũ teha kairĩtu gaka nĩmũkũnderera ndĩragathikĩrĩirie gatagatĩ ka matũ kena akiri ngatirĩ na nyama nyingĩ ingĩihũra mũkuha no haha gatagatĩ ka matũ geca nĩmũkũnderera gaka nĩmũkũnderera kairĩtu gaka nĩmũkũndehera ko tũrutaĩra nako Ngai witũ amũrathime athengi mũno wa Nyũtũ njugi atĩrĩrĩ andũ aitũ inyuĩ mũtigacinde mũkĩmaka nĩ maũndũ maingĩ nĩ ndĩracaria arata ndĩrarĩ Ikamba tũraria na Kalonzo na andũ ao tũraiguithania ndĩramera mebange mongerere kura ciao ikinye milioni 4 ndĩrarĩ kũrĩa Kakamega tũraria na Wamalwa na Kilio Malala ndĩramera nao mebange makinye milioni 5 na ithuĩ citũ ikoragwo irĩ 8 tuongerere ikinye 10 tuikare thĩ tũcire no ndĩmwĩre andũ a nyũmba itũ niĩ ndikĩũĩ maũndũ maingĩ mũno ndirĩ mũĩ mũno no ndirĩ kĩrimũ kũrĩ o kaũndũ njũ na niĩ kaũndũ karĩa njũĩ ngwenda kũmwĩra ndĩ Gakoigo mũnjĩtĩkĩtie mũkanjĩhoka nyũmba ĩno ritũ gũtirĩ hĩndĩ ĩgakorwo ĩ nja ya thirikari ĩroka tũkũnyitana na angĩ twake na tũkorwo tũkĩheana itĩo ĩno ĩngĩ tũrathurio William Ruto aratuonia mũgongo katiguo aratũgarũrũka na gũtũhenia na ithuĩ nĩ tũthũire maheni kana tũthũire maheni twamũthurire ũguo tuokĩte na kĩrĩkanĩro
Adege kadia. Ayoka kanitha ine. Kubele ngodu, kubele galia eube torwaro wake. Nemuhegete kamuti uhegete. No muheli origi. Nitugucaria aratama tondu tutingihota guthii turi ithuiki na nituracaria arata na wira ucio ni nguruta ni ndendo tumudeithie nyumba no yitu munyitane mwendane na mutigetekere tugayukanio na gitumi kimwe giatumaga nie na president tuhitanie na twae kuiguithania ni akienda kugania nyumba ino itu na ninga mu akenda kunyita kamwana ka Murang'a kahenie aganie Murang'a amehutie kando tukimwira ithuĩ munene tuthomaga marũa meki na maundu macio enda gwika ma kugania nyumba ino itu no mo Mungu ni kana jotara agatuhurithania agatuhinge maundu ma mundu wakwa niguo arenda awika ndiramukania au no bara itu yaumire atuige mwitikiria tondu tu mai make na hau ni hodi inyuira anyu no mutu maira mali matatu kuhoya Ngai ule umwe na muthira mena kuhoya wakeri kuhakikisha nyumba itu ndarayuka wa gatatu na wa bata kugitira itungati cia ruriri wa muico nawe bata muno kugiriria tukunia na gutwikira rurita kago nimo wekoguo tari mumenye andu acio makunyanire ruriri kuga makunyanira ruriri gutirikane gakinya guku maikaraga mambona na Nairobi tari uri maneno riraja muno tukiaria no gutiri ugikinya sugo nimo ngona bagie sugoi maikare kou guku mwina atongoria kuigana na mwibange wega niguo na twina atongoria ega a ruriri makujitira ruriri na nitugwibanga wega na tutikare na njira ya yagirire koguo ni ndamwendera thiguku njega ndamwendera murugie mwaka mwega wa 2025 niguo andu aitu na ni ndio kuona ndirathii na mbere na guthikiriria tutirenderia guoya na riu borithi ni ndake mucokeria ngatho mucenjie meciria no ruri leo da mundu acambithagia thirikari yake oguo na itheru na mimi nasema let the president not tell us he is stabilizing his government. He is the one who destabilizes his own government. Sasa anatafuta political rejects atuwamsaidie. Wale watu walikataliwa na wananchi ndio anatafuta huko Nakuru, Kiambu, wapi, those who are rejected by the people ndio anatafuta atuwamsaidie. Na yeye mwenyewe he has destabilized his own government. So kama hako na shida ni shida ya kujitafutia. Yeye anaona na hali yake, si ndio? Mundu ahijio ni mao. Mundu ahijio ni mao. Ni ndaugane vengi muno andu aitu, ndimukwenda mwaigio ni nyina Gachagua. Ni muiretu wanyu wa kwa Murang'a ndamurutire na Hagatanga. Ndari hakuo kunigwo kuona irima. No muive wakwa ndari gutire ki. Nimukwenda mugeithie. Bwana asifiwe. Muriega andu aitu. Mwathani agocwo. Geithia iciarera mwathani agocwo. People's Deputy President, area MP wa Maua, the MCAs wale wako hapa, our bishop na leadership yote ya kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Familia, mama na baba wa hawa ambao wamelala hapa. Mr. Kamau, our father, ninajua kuna huzuni mingi ambaye uko nayo kwa sababu wasichana wako wote wanne, Njeri, Wairimu, Wajira na Muthoni, wamepoteza watoto wachanga sana.